ایجار امی درباسی روجاوا ببن ترکیه دخوازه لور چپکه نها ترکیه دخوازه 4000 افسرین پلیس لسریکانی و گری سپی دامزرینه پارێزگاریە ڕووهای ڕاگەهاند لە باکووری کوردستان کوێ 3500 حتا 4000 ئەفسەرین پۆلیس لە سەرێکانی و گرێسپی و نافجە و گوندێن دەردۆراوان بەلاو بکن. پارێزگاری ڕووهای عەبدوڵڵا ئیرین پشتی کوبەشداری جوینەکێ بوو گرێسپی ڕاگەهاند کوێزێ نەولەکاریە تورکیە وێ دەست بە پەروەردەکردن و ڕاهێنانە 1800 کەسێن سووری بکن. لە گۆرا ئیرین تورکیە پارێزگار ji bo her yek ji girê spî û serêkaniyê daniye dest bi pêşkêşkirina xizmetguzariyên perwerdeyî û pizîşkî jî kiriye. Îcar senger niha navê vê yekê eva ku Tirkiye kiriye meselan rast e rast bêyî vir de wê de jî guhertina demografîk e. Yani tu parêzgar ji cem xwe dibî li serêkaniyê û girê spî datînî. Tê 4000 polîs ji hêzên xwe تێ ببی لێ دەرێ بەلاو بکی تو سیستەما پەروەردەی دگوهەڕی ئەو کەسێک کو تدبی لێ دەرێ دادمەزرینێ بێگومان ماڵباتێن وان ژی دچن ji bo ku malbat li wir bicî bibin ew malê ku berê malê Kurda bûn Kurd niha jê koçber bûne wê her yekê malekê ji wayê Kurdan jî bidine wan efseran û dawiyê de ku tê ser gotinê Tirkiye dibêje tu armanceke me ya guhertina demografîk nîne کی باور دکه جوی گوتنه مثلا تو پلانی وان دبینی تشتی کود خوازم بکن تو دبینی لعفرین مثلا هینا لبیرامه یا روزانه نوچین مل سرهنه برنامه پرورده گوهرتن منهاج گوهرتن مثلا تشتی کو برید تاریخ سوریه ده جدا ده هات خوندن ترکان گوهرتن لگور فکر خو لگور ایدئولوژیا خو درس دیروکا عفرینه گوهرتنه سوریه تدید بره منطقه اسکندرون هي نهاد ناف سينوري تركيا دايا لي سوريا هرد بيجا اسكندرون اخاميه روجا كي جوجان امي بستينن د تاریخ سوریه ده وها در باست بر مکتبان د درس دیرو کده ترکیه و یک گوهرتیه نها اسکندرون د درس تاریخ ده وک بشک ج اخا ترکیه لعفرینه تی خوندن بګومان لسریکانی و گریس بیجی و وها بکن اجاره يعني لهيفي نجي كو ولاتين أوروبي ولاتين روجافاي ويكي قبول بكن وكد جوهرتنا كديموغرافيك نبينن يعني تركيا براستي دخوازا وان رازي بك دجبينا ناتو دجي أو هول ددان وان رازي بك كو تشتي الورد كحمو ما في ويا حقي ويا ليه أوروبي وان تشتا دبينن يعني بحزاران ريكخستنين ما في مروفان ريكخستنين ناف دولتي لور رابوران دنويسينن دمي كوتو والي باريزگار ديني جيكي دمي تو هيزن خوي لشكري لور بلاد بكي خانيه خلكي بديوان وان لور دامزريني يعني تو داگر كري دكي تو دري داگير دكي و دوي نل هيفيه بجي كو كزويكي قبول بکه یعنی آلیهن کردیجی حتی انها مثلا دناوا هف پیمانیه اپوزیسیونه ده تو هلوسته که وای جدی نبول هم بری وی که براستی تو دنگه کی جدی در نخستن روژا نهی مهی شانده که انا کسی و بچنه موسکو براستی دوی جدی بگرم وی بابته یعنی اوانا همو اثباتن که ترکیه دخوازه لور دورکه بدلی خواه آوا بکش خود داگر کریت خوازه دمک دریج بمینه اف همو پلانین دم دریج ین ماینه زمان کردی جی هدی و الوی دری راکن ادی کاوی زمان پروردیل گلک دران کرنه ترکی لعفرین مثلا خلکه فیری ترکی جی دکن دودگاریش ویرا ببیجی مثلا تشتی کو عراق لکرکوک